Sally, ke lava whanonga mai. Kata ki whamolimole he kai ke ongo atu e ki moto interneti. Ka koe nuk mawhoki ke whenga ke whahako atu e polokalama pia mo e hongo whafafonga koni me he lola lai walu. Seli kau ke whanonga mai kata ki o lea mange ki o lava ki o whanonga ki o leo. Oh, it's still off. So it's delaying. Okay. Can I just call at the same time? Okay, o ke ongo ia e o te peke ongo mai. Okay. Seli teu tā atu. O gong? Oh, okay. Okay, ka taki koe. Ke te lava ki ilea mai peke o pe te lava ki whanaunga ka koe seli. Oh, te hei peke ongo mai. Okay, just bear with us. I can't hear. Still can't hear him. Let me, how about if I call on, ke ta hene e message ta ko ana. Ke rea mai pe wal o ku live, eh? Al te tonge huka mai e telefoni. Lupe, hamus mai waia. Ia, teke lea mai pehe me a, but at the same time o ku tuku mai ho ata, eh? Ke whanau mai? Oh, hold on. Whanau mai. Ia, koen, finally. Thank goodness, mahalo. Gerald. Ia, koen ko whanau atu seli, eh? Whanau atu. Ia, mahalo apita. Okay, seli te ta kamata ki ta ua? Okay. Mahalo apita kata ki he delay e whainga koe ni ke ue connection ki ke lola lai walu. Ka koe nuku ue whainga maari e ko lava finally ke huka ngai mea whi mau ke huka ka tau whanongo mehere o ko iau o ongo whafonga o kantiteiti whafonga koe ni ki he lola lai walu. Ko iai e ka inga whamorimore atu he delay pia moe whiwhenga ki whatontonu ai mea ngā ue koe ni ai leti hokolope, ka whenga pe leita hake ma turi ke
ke lawa ke whakakato ngahi whatongia. Kai ke he kainga te mau kamata e lewa i he taimini, aia pa te kamata e whemape ke uatka te ke moua e kwa maloga te ke moua ho mo tukutaimi ke tau polokalama i e whiawhini, pea ko whamalo lahi ai ke ho mo ko ilo i peo mo ua he kulahi ho mo ngahi schedule ki he ngā ue ko kulotonga whai ko ia i he lolo. Seri te whamamore ka ke kamata mai moa o ke whahoko mai aho hingoa ka e pehe whoki ki he whatongia ko ia o ko ke pore ki ai. Osko ia pa te uangrewa whainga maari e ki a Tom Wha. Paia. O kore ke o hufanga i he ngai whakarapu o whawhaianu me he whakamawhora rean. Ai anawa ke teo he prokalama wani ai charity e prokalama movement. Lawai o lea i prokalama wani. Ya leo pe ko manongo ke misi ni hane pe ke fure o le o wa mu be o ngata mare o mi no Hongo o lele lava ya. whanau mai Hongo lele ya pito ya. ia e o maono wa o mi a ke mama whainga maani e kiana te mitu mo hena. Ngani he tahawalo tau whanga. E koe na wholau mai o ngāu whanare. Kai te kau e sesu e suriana toa taina o toa. E kau e ono e ngā ue na hiki atu te mutu sau te hila. E whaele e toko tolu ki tongani. E tangata whika tolu. Tangata na i tu se pesu wake kinu. Dai mina e whoki e whamiri koe tuku se la. Na to e ui pe e tuko wake se pesu wake kinu. O whoki mai ki tongani o hoko o whaite kau. Ua ki Palestine se stona kawana. E ku whakaukau ke ngani mea koe ni. O do ngai ko fia i whakamari e ko mai o ni. E marawe atu i e whakama charity. Ai kōkore lolo hawa. Arabele se urani mai mata he. Kuwa ko ku o aha ki a ko aya. Ko fo ngawa tani ba ke ko alo. Malo apito e Selito Kalau ki introduction ko pego introduce ya ko ho o ke o mai. Ai te o angre whainga maria ko ni ki a Tom Wha Paia. Ka tāki whamamole Tom Wha ki tuku mai. Sharon, o ngolere pe tanoa ka. Okay, ki o mai nere. O ngolere pe O ko whanau atu. kore o malmal te tawatata i au paki te ri. Koe kia whakawhiawhia ko kia ni kia te au ke lawa e programa ko ni e whiawhini. Na e pe maukotutu na e whai wawa uni. Makato unga i taungahi ngau i te kehe kona koe i he langa kona koe ke tukoni ke masiwa. Seli, e lava ke o angeho telefoni ke ofi ki a Tom Wha. Iuna whetu peta. Seli ke whanau mai. O ku kai ke ongo mai ka koni a Tom Wha. Ave ho telefoni ke ofi ke lava ke pick up o pe ho telefoni. Ai mai ka koni a Tom Wha. Okay. Ke Sharon ko ngolere ia tu. Ko ia, ko ni ko lea mai? Okay. Coffee ba.
Te hange pe ko lau ken ko de pe ke hu fanga te ba ta pa na ko na ti pai se whakamalo ia ke ngahi koto pe mo pai ni te ta koe whakaukau motuani ianga e tau potutu ngā ua ni o ki ai whoki e tim ngā ue ai longo whakaukau nuna koe li no mani hai te oana tuka taha ke rea Malo apito e tamfa e tuku mai a information ko ia ki he kia ke mau lave ilo ki he tuunga koni o ko ke iai pe mo e background koni o koe ka taki o ku kaipe ke fuongo le lei taimi koe o ku ke lea mai e tamfa o ku kiongo le lei ange ai speaker koni koe o kuiai koe ni a Seli. Seli, te ke kataki toi lea mange Seli? Maare Sharon. Koia. O ku sai apito ai mea koia. Seli te ke lava ke mo share pe ai foi mea kona koa a koe. Ke mo o ke lea mai taimini koe a ko ukure o lahi. Okay. Malo. Okay. Sayang apito e maulawa no whanau lele ka te mo. Elava ke toi. Okay. Sure no. O ku kono ko lava o whanau ka te mo ai taimini. Ka te tau hoka atu ko lava i pe foki nai kamata ai ngā we, ai tau charity koe ai pātoa lola halai walu. Nai ai na kamata i
me ho wahenga seli ai langa koia. Te lawa ki tuku mai hanga information ni ki he foi fale koia na ke na whahe no langa koe ni i horewa. Koe hae uhinga na ke piki ai ki family. Pea koe hae tu unga o kuiai ki family ki mua. Pea koe hae uhinga na ke hangai he ku tolahi foki a wahenga. Kana ke fili ki family koe ni i horewa. O te telefoni ke ofea ka te koe Seli, o ato telefoni ke ofea ka te koe? Ia, o te telefoni ke ofea pito ka te koe ke lea ke telefoni. Koia, lea mange taimini? Aaron, o ke whanongo mai pe. Koe na kone sa ien, sai apito i taimini. Okay, right. E mau whiri po ke whare ko nina e o pe o pai ahi ki ai. O e whare soko nina e tu taki hanga tonu o me pe ai o visa koro o kore ma kia motoro ki hena. E a na kue kia ki te kalamai ke walu ki hore kwa kia te o visa koro ho ia. O e ai de whamini ku pai na tā ia na e koro o mau whare o kia whaki. E nai tōtō whenga tangata e koe ni e ranga hono whare e mteke e ai kia le paanga whiunga kua mawa rāki whare koe ni. Nā mawa whoki o tāwa e ai mina mawa ala teke whakawa e whare koe ni. Nai tōtō keri takai ki rāma o whawa. E nai kai peke ai haseni veo ma kua da kulanga ake whare. E alo tangata koe ni o ala ke le whanau ke nau pēnga o pēnga no le kai peke lawa. E unga mo whitu kake a kolo na maore wa ton whao sio ke api ke he requirement koe na mau kau o e whieba o ia tuani ko whieba o wini ke whai hanofo iai. E lai mina holo ai a whaa na kamu ke ki peito angena mo whanau he ho pina ko o malu e ku peito koe ni o ke unga moha tau ni me o ku. Tai, na maua atu o whiri ni na mahiru whapapau au e ki whamiri koe ni e mau wipiri au pito e langa hona o api. Kai ka mea mo lawe i mea koku mau whai ki he kakai masima o lolo hawai wanu. Mau ofa pe mau whenga ke kakai wia he kakai masima o nau malo hinga. Patata kia ni. Abau e tōtō hau katangata ke tea o ua ke tōtōru o kore pai ke inu. O lo tō whā te oangi sa mō kia ki tau kia ki te mai ke inu o ia. Ake ko mea waina mō whai i na pai. A mō whakatau e kasta au e kia ki tau whamata. O awa tōpō ni ka ki nā mō ki tau whamata. O mea ka tau mea mō whai ke ni. O hanga o kōni o ofa pia whakairia na kua i hae mea o nau mao i mai i lau lawa o tūua ki o nau mai e katopo. A wau o ataha ki tōtō au mō pia kore na huorama kata e la ngāka de kumara e mau kumi ha huorama o kata e lawa mō. Ai ko so mai o mau whai o mata mea o kōni o takai koe mea. Ya ina be au na mo ki e kusi o wo fa pito na ki o wa hiki na ko ku ma mo na ku ma au na au o na ki alo shero malo au pito e ngā ue ko ia ko na ula vei foki na
whai mai whetu taki, ko ki family ko ni, pēna o ato information ko ia, ai ana e mo me na mo lavat ki ai, o mo togoni e ki family ko ia, o ku tauwhiawhia ku nau i he tuunga, o ku toi lele iangi i he taimini, me he tuunga ko ia na iai ane awhi. Whamalo ai ki he takingawe, na mo whai mai ai ana e kamata koe ni mei wawautahano. Tom wha, malo apito, ka taki pe kai ke fu lelei ai whetutaki ko ho o rio ko ni ho telefoni, pe ko o laptopu, ka tau whaanga ai pe mua ai telefoni ko ni o ku iai ko ni a seli. Tom wha ko i loi foki o ku lotonga lere i e taimini ko i fo i whare ia i ho wāhenga. Whamon ka ke hanga mua tuku mai a information i o e api ko ia. Alo, mito. Kore kon oi ma whare ki mutu. Panu. Ape tu ko ma po kala mai mama. Whare ndo ko mata. Ke whare ko ni to ia i te to ui ko bet. Ape to fia e tamai. Taimi ko koe na mohang o sesi ko koe ki te burgundy. E toki whātonga i hake te kere kita apia koe. Mate mai connection to video. Ka taki o ku vai mai a internet me lolo. Toi check mai mo interneti. Okay, te tai lagi ai. Okay, Sally, malo apito mo whanau mai? Uang ngare te share. Iyo, wong lele apito. Ko hai te tonfa o whaosi mai information ko ki api o molo tonga. Whai hono whawa he taimini. Oia, ko tui no ne ko te kurea he konga kuna koe na koe ki he whetoi aki ko koe palasi. Pena i ku whola mai mo koe whapufonga kirikere koe tamaki ko mau whakataha i whala. Ko Ia taha ngahi mea ko kanga ia o ki palasi. Pena o maa whenga ki palasi ko hāwhai pui ki hāwhau tau pai. Nā ia e nau whakau kau tau pai. Ngā ue ia ke whakataki ai amai e kakai. Ngā ulau kogi ki tātou. Nā o whai ono kamahino ia ai pui tua ke tau anu. Tau ofa ke tanga pui ke te lama tahai a e ia. Tau te whito ki ke anga ko koe mōna ke tau pore ki kuri mōna pai. Oia Sharon na pari te mau ke pupu e mau tala noa ku ia. Ne whoki peki tonga. Pene whai mai toki rewa ke whakaata kona pai e ngā aue koe. Ngā aue koe ni ko kina e ke whia lahi e mo tō kona mai uki whakanua. Ke lawa whai e ngā aue. Paua ki ai. Ke lawa tō maa kona kere na whai ai pānu. Aku whakaas. Ai pōpou. E se te au a te pōono. Palasi ke ngā pai. Koe mea nā mika au e Jared. Pa neongo pe kai pore taki ki patangi ia. Ka ku mau whenga ki ngā hango kōki e mea ko ia. Ka mau albe ki kai. Koe tamu a ki o pakoni ki o nasima. Ka ku ana ko ia. O oho ware lahi. Kutui o wale lahi ka kai o lahi. Ai lava mo organize me rika. A panonga ka kai o lahi. Ngā pōpō mai ki ngā aue. A kutui whakapapau koe ola te ia ngā aue na pai tamu kare mia.
Agrispo hiva ene wha o pū a tau mua ngā aue ke tau hifo ke masiva o toko ni e masiva e kukunga pie langa a ke lako e ni. Hange koe koe ngahi whikau koula kona koe ka popoa ke tau ofa ki o tua a ke tau atamai sino mo lau maari ke tau ofa ke tau kaunga api hange koe tau ofa ki tau tolu la tahau koe sihan. Koe koe lau maari e mau whai ake ngā ue o ke anga e koe e whafotonga mau whai mau ongo i te o whai e mau ngā ue. Api loi la iuti na e toka mata keri whawa e te aho mo i te. Pako e ahoni, e lava ai, parike apo i la iuti. Aga mea ko whatonga i ko he lere me koe mau wehu e ni Sherry. Ai ahia whamiri o i la iuti. Mo e kakai toko lahi kuna wangi ki ang sio he ngā ue koe. Taulo e lere me te me fotu beki te niti ai beki ku mete ai ai pe palu o taritari ke ka wa ai o ma wo i pe o pe fia to ta mo to ai ya ani o o sino o ila yuti mo nga u ki ai ka hange ila yuti o fa o nga ka to e ka masiva no patani ona tui me amanaki Pau mau e ila yuti whainga maari e koe ni. Whakanga pehe aho e nau lau mono ai a whainga maari e tātau. Ofa pe o sio mai kure anga e whakapotunga mo tolo ngā ui tau pai. Whaka mea ke nā wako ai ko nau te tokanga ai ono tonga e masiva i whanua koe ni. Māloa pita. Malo apito e tomwha kai pehe whoki ki a seri ki e langa ngā ue o mo whai mai mihe lola lai walu. O ko lawe i whoki o mo fu ngā ue wāwhi au pito pea mo e whawhunga whalearea ko ia o e wāhinga tawha sai a piukala. Pea i e taim tatau o ko lawe i o ko siahe mo ngahi palani ngā ue ka atoa ai ngahi wāhinga kone tolu koe ai lola lai walu. Ai a koe whotutu koe ni o ko ma o koe ni ki he tau palani ngā ue koe ni a mō tōru mehe lolo. O ku mō whakaukau whoki ke mō taki whiha ai fo i api. Wainaha ngai fo i whika ko mō os palani ke mō hanga langa pe koe fo i api e whiha o ku mō loto ke mō hanga langa he wāhenga i ta. Le au fiki he telefoni seri. Le au fiki telefoni seri. Ola he bete kai. Unau whainga tā ai e whanua ni ke whia mako ke mau koko ni ke langa hona whare. Mau langa koe i hore wā mau. Whakalaka mai tua ni ki wāre alau fūli. E pehe ki tānea. O mau ilo peo ki ai pe kakai. O kokolahi o ko whia mako ke mau koko ni ka ki ngā tolu. Ke langa hona mai whare. Ia i hoke ke ngai whare ni ihi kou whakatakai atu ki houma. Ulara sio kiai. Pada mi ko to ai u ha ia e kane ua pe to pe fa he no fare. O tali ake vai. Ia e file ma to ko i to mate mali fa na o ko fa. Ako fa ka ke la ko ma ta teresa. Aba he ke taula ba fa fa na ko te au. Ako fa na pe to ta. Yang oi ga me ko ke se mai. A mau whakaukau ki a whare ua tah. O mea koe ke lawe i, o ua kope ke ilo he e ope, e whanongo mea ho tau ka i ngā ki ai. O langa e whare ka kai masiva koe ni, o kulanga bea he ka kai masiva. O kofi e whakamalo ki kau take lotu koto a pe, o na tau pe ha whahinga sias, o a whahinga funga waka. E ko uilo o mo pe ki he mea ni pa mo kokoni wahi he mea koe ni.
Ai ko mera lawe kia ia atau pa anai. O ku holo I tau ngā I whare koe ni he āho ko toa pe I he kakai. Lau whaamu ke na o mai o sio, ke na wongo I he whahinga whilau no to koni o ku tau whai ke kakai na sio. Ka o tui o ku la koe whio ne a sio, ke ngā ue ko tau whai lawa uni, I ko to koni I sio no kakai, ya hiki e na mo ui whakasiri se, ya tuunga maulalo ke tuunga aku maulunga au pito. Ya ine be e seron ta mau whakau ke whare wata. Kai ti pe he tokoni mai e kakai ni muri. Ya paanga se unga ke maulawa I e tokoni ke kakai. E whahinga ngāwe tōku mau whai Sharon. E osi koe langa whare hore wa. O mau tāna ke motu I papa. Ko toa pe o transfer ki whare hoko. E mahino pe ke kakai ki kau tōna ki kau tokoni mai. O mau whakao ngā I whapoto aho nau iwi. Ya ine pehe mau whiwha malaola ka teki ngā tōro. O whanganga tokoni kulau rinau. Alo abita. Malo apito e seli o ko whaamo pe ki e tuku atu ki he ope. O ku kaifoki ke whangata ke pehe ke tōna pe a ki tau tōlu koe ni o ku tau me mipa I he kolopolo. O ku ata ai a ki hataha pe o ku kai ke pehe ke pātoa pe. Pe a mautari pe a e kau me mipa. Ka koe ngaue koe charity I koe ni ko o ku whai. O ku ki hataha pe o ku kai ke whakalimiti pe ia ki me mipa pe koe pātoa me mipa. O ku whemau pe ke o express that ka te mo tōru. O ku ata ki hataha pe. Pa ko whamalo ke mo lawe I whoki koe raki whare koe ni na elanga koe ni I horewa. E wahenga tahaono. Koe tōna koe ia koe whai pe ia I he family o e whawhawhonga koe o e kantiteiti whawhawhonga e wahenga tahaono. Ai ko seli tua kalau. Ka te u whoki he ki a Tomwha. Ka tak whamamore ka ke tuku ange mua e telefoni ki a Tomwha e seli. Malo apita. Iyo. Malo apita Tomwha. O ku ko lawe fok Tomwha o ku lahe ai kau tōna o ku nau whetutaka mega te au ki he wahenga koe o koe. Ku osi ai nai ha o palani koe ose foi api koe ni o ku osi mau mai e silini ka te au koe tōna ia mei nusila. O ku hange koe tau na tau ki lawe ki ai. Ai koe osi koe ne api koe ni o ku ata nai ki hoko ai tōna koe ni nusila pe ku na e toi ai ha foi wharea ku osi mau ki hanga koe na mo fotutu homo asenita. Alo apito share. Fotutu ngau mau si fotutu e tai ni. Whai mape ua o si whakapa si pahuiai hono building permit. Inga api koe niko mau tonga lere ai. Ke whakaamu na wahuwhi e api koe ia I aho mo pulu o kono pāpiko a takawhit. Ke api ka ua rewa ko si mako hono building permit ke api o 2AB ka koe waitaki. Koia. I nea wtahi. Ke kai anga I koe mau whatutu ko kāma nā lawa ke mau iki o kamata ai ke tolu o kotopa. Hinga I ke lawa ko fia I wike wha osio o November. E hange pe koe lawa a seri. Koe tau whanonga koe ni koe whanonga loa. Au ia I lau au siai nā pe a journey of 1,000 miles. With the first step. O tui ke stepu laki e na e lawa I kore wa. Aka hoko mai I api o I lai inti. Koe hoko atu ia e hala whanonga loa. Au ia I be whakaukau o tuani chair. Ngā aue koe ni ke opa
E o e au e ki November papa. E ngata e Charity Foundation ki ba lo. E anga e mau whakau ka. E saike e pe ni whare area ia. E ngāi Charity. E o whaki Global Movement Charity. Pahanga ue ia e lava te ia o lere mi whari ki ti sema. Pa i kai ke to ia hano ngata anga ia. O ilo i pe ngai ngā ue pa ni o pe ia mi he o me Amerika. Ako siya ko ko ke ko mo si design ko man na ia anga ki whaka. E lava ki ka kai o toko ni mai ke pare. A te ua ki e ko siya mo lava ngā ue ko ni e ko hi kau ke lava whai ako o hawari la o siyo mo lava o atu pe palaparema network a managoi ai global movement ako tu ko mana ia ako anga ia ai vi so ko tau siro Kio mata tau ke ngau ko to ko ia ai ia ala ni mama o to ko ni ke tau fai yo ki ngata tu he atuanga e maria ta se Okay. Seli ko au lave i foki o ku o kai ko langa fare pe ki he ngai family ka wai fo kai palani ke tawala to tokoni ki he hange ko ngai fare la langa ko ai ngai fae ko lave i foki nai o mai havitio ki he ke fare ko ni la langa ai ngai fae ko no le matua pa ko iloi o ku kau mo e ngawe ko ni ki ho omo palani ngawe ai ngahi tokoni ke fraivia ngai fae kai pe foki ki tokanga ki hono fraivia uta pe mo tokanga ke lava ke mau ha income ai ngai family ko lava foki seli o mana ke o mai ha mo container ko ia ai palani ke o mai ai container me akai te lava o whaha ko mange ko hae palani ko ia ku tu ki ai hono o mai ai container me akai me lolo Alo pito Sharon o ke ula vea tu ki he hui ko ke whai o whekawa ki koe mo container me akai koe na ko ala ki Amerika o taua te ua ki container me baba uni ki Amerika pa fofo ke aho ua ono. E koe container kone me whono ka kawa pe i he kapte me kai ke he ai ka kai masipa. o ku whatau mua mai ai e haa pe me kai koku no matu e kai ni ko ia. O e koe mei e koe kau hopa. O e mani oke o e ufi. O me aia te mautaka ke haku. O ke mau whenga ke uta whakataha o ke he ke utaha. Mo e pe taha o ka kai tu maari e. Ako mau tuanga e whanga maari e ke toko taha masiva ko toa pe i wawa une koe na mou e. Rawa uta na ngau e ke Amerika. Mana tui koe fuafua container e. O ku alu me wawao. Hanga tonu pe ki San Francisco. okay E ku fie e kakai. Rawa o to'o mai e na ngau e o ane. Rawa he taha e ngau e o whanonga i Sharon. O para pe ai uta. Kai meni o nau whenga ki tonga ke awe ke e maaketi ko ia. Kai meni o whakatau. O kai meni o ikai ke whakatau. Ka kai katoa koe mai awe na ngau e. Nau o si puka mai. Taki tanga i e te au. Ni wawau tahaon.
Ya, ia be ko yang ai ko uma ko ya kita ini. Ko fare la langa o mau te wa ke langa fare ta hai ta nea le ma tu ha ke la ki ai ko ta hai holonga. Ko nga fai na ta foki. O langa o fare la langa o lo fe ngai ko ne ko a ki ke whakarao e ba o e tit a le Pahino mare matu hanga ne gora ve mai ai ko pa na tit. Ke fe na ta nea e holonga. Ma o ha tit ke toxe ko ma api e na wa mai na fai la o e foke ki palo pare ma fa hoko i me ko ia e mataki hawaia o hila ki fare la la o dai mi na o sia i kono take o hila e ha o le tamma ko na tuku ai e fare o tawa ni ka la la mo hiki mo tol e mo kala ko ki ba to o ia ko dai mi ne mo fa ka ke fa o ha fa i ngala i mu apa mau toki langa i fare la langa lava malu ia ke kaka ke fine i na nga we o fai ai fo ke ngata ai o kwa vo ke pa na fa mano o tonga i tu ai tai mi e fare la langa o ha ta ta pe o fala e o mo be o tuai una ko na hika to anga e file ma to ke fine ko smahina Ani o moia e aro ke tai dia ko sai. Aro seron. Ia o lawe koi a ki he o mai koi ai ngā ue koi ai ngai whae. O ko i lai whauke wai e tau loki lalanga pe koe loki trait i koi ni ai klopolo ki he ngahi whala kai pe he whoki ki he ngatu mo ngai mea koi a. O wai ha mo marketi ki Australia, ko sia mo marketi ki Amerikani, sia mo marketi ki New Zealand, ko hai ho mo ngai konteki ki ai, pea... Yo ki ai. Alo mai. Ok. Sai ke u hanga maka ngai mea ko ia ke u ngā ue ki he lava ke whai ha form hangai marketi, ai ana o si whao pe ai check room o ke whai ai tālanga ko he tala noa ki ngai whetongi ai ko whetongi ai ko tatolo ai pangaka e o mai me ka inga mi tonga ai whala pe amo pe fo ke ngahi mea whakatonga ok malo apito o ku e seri ko whamore peka ko whemao peke ko iloi whoki ko e whanau tama ko e a whiwhita motua ko e te hina o hafu hala o furi o ko la wei whoki o ku iai ho ngafa ki he whonua pea iho o hau ko ia ke whiri wharea rea ke whafofonga i mai ho mou wahenga o ku ofa pe o ku kai ka hoko ia ka palo parema ka koe wai nai ha whahinga mea te ke toi tānaki he ko ilo koe tāia o ngai ngafa ko o koe Pamre ke wana whakauka o e o tala noa atu he ke pe ni o re uhinga pe ho whakatala noa mai uhinga ko furi o i whoki ko e mai o a whala furi e wosi whakamita wai a haa lau furi o mai ke uhinga pe he ko halau o le ko e ko tokoni e ki he kolo e whakatau e fwoi mita te au whanoa me tonga e ko koe si maharu koe haa pe whaa pe o whera whakamita a halau furi ala koe me ko ke mai ko se ron ko ia o lahi pe mo e ngahi mea rei whakatau ki ai ke whae no ia hane no lau o mau pe ke whae ngā ue ki ai malo au pito fua lo ua pe ho whatongia pea moe ofa ki he masiva
malo au pito. O ato e whamalo lahi ki a te koe seli. E ton whamalo atu e taim tatau. Oku, koe loifa koe tangata koe o e tourism. Oku iai nai ha o whakaukau ki he tau ngawe ofa. E whaki ki he pe ke tokoni ki ke takmamata e lolo ala e walu. Alo pito se palpare makoni ku ia maltolu i COVID tahi wa umate au pito e takmamata ia ni babau. Anga kon ko mau no fui babau. Mau whakakau at mau tolu te taimeni ngari ko ua awhi ua tiulai ua awhi ua paki aha whainga maari ahawa kau awhonua ke lawa toi whaihasi o tofua o toi kamata e takmamata o wawa o hokia o smahino pe ia ko senta ia e takmamata i tongantu. Ako visone ko ni metal peia o pai e tupau nim. Ke lahe kau pare mia lahe ki muini. Na whaarea ni pe o tala ko wawa ko senta ia takmamata. E kai pe whahanga ue ki ake. E tungua ke o whoki mai mua ki he ngawe ofa. Neongo e tāpuni kon koe koko tere. Ang tonu fuke iai e stress lahi a pea te taulaki o te palpare makoni no tāpuni ka wa whonua naka ke te ia hatak mamata. Ka koe mea gogo ko wongo i taimini e alu kon ko whai e ngawe ofa. Ko a dehe pongpongi neongo koe ke ia hakau kesi e ko tere ka iai ki iwi mo fia fo o ia kia tea. O tui koe mahu inga ia koe charity. Neonge mau whaingata ia. Neonge honge paanga. Ka koe o koe ko ngawe ofa to koe ke masiwa. Koe whaunga ia e whakatataha ia ke whanua koe ni. Kai toi iaha whakapoto ia. Kai toi iaha toi whakauinga. Au ngawe peho to loto. Oi ofa. O tui koe tāsi pinga e ni e sio ki ai e pureanga. Ke whakamua mau pe masiwa. Pea tau tokoni mau pe ke ngā tō. O tui uongo i pe e seri mo asnate e mea tatau. Ange puko lau karingari koe hawa seri o campaign wharearea. O ke tokanga seria ke campaign parearea o whai ei no vema o e wafe uataha. Ko ngawe ko ni ko ngawe ofa mo ni pe ia. Ange ko ngawe ko na kone ma whai ko koi hore wa. Ko ki mo tua whai whika pe ia toko taha. Kon tamsi mo ne whanau mahale toko o. E anga whewhe ke o whai hakoaki. A fufare lahi pe he pa veriu i wha mano pe ni manano. Kai whiri peha ki toko taha. Pa ua ki ai, e mau o ka mata i he ki kolo sisi i taha i wawau. Ange peko wha matala vase den nai, wahu population e ki kolo koia o toko ni manoa. Ako e tau sio a tau koe ki he whiri ia. O takai whiri ei no vema e tau fo. Ako lahi foki e tange te o taki hala e kakai. E he koe ngā ui kon ke masiwa koe ngā ui campaign. Ala ki mama o ia. Koe ngā ui koe ni, koe ngā ui pe ia o hou ke masiwa. Ako e takmamata, koe whaunga pe ia. E lawa langa ake whanua ko. O tui na si visone pehe pe a tuko nema. A mea pango, a se ni taia pure anga, o ona doria,
whakamomua umea kehe umea mamataim. O whenga i ke whai tanu hala kilomita e wā whepeau. A ware langa mo whare ua manu. Kai tuku ngā ue kou mahuinga ko ke whai. Ka mea pango ku rea pehe atu. Ka mea le rei pehe tau tānoa hi mahi no mo oni. Ka whaunga pe ia ke lava ke whakontono ha tau waka. Ka whaunga pe tau mamahi ki whanua tau tupu ai. Malo. Malo apito ai tuku mai ai ngai whamatala whaava whakoia me he lola halai walu. Ka tau o mai moki he whaosi e tau polkalama. Ke tuku ai te whainga mare ko ni ki a te koe seri ke whamapopo mai. Ko he haha toi mea au ke loto ke toi tānaki mai ke tau polkalama. Pe ko he hae te unga o ke loto ke au ki ai a hao palani ngā ue. Alo, Sarah. O whaamu ke o ata whamalo ki hautaki lotu. E ngā punga waka keke. Ka kaua me te whawhea sia se te kau kiai. O mau ilo i whamapau, o tokoni, o pēka pe mau ngā ue i wama o mi. Te mau whia lahi ai au ki waka. E tuku me mua ke u, la vea tu ke wholofola. E kātaki pe kau tamai ilo ilo wholofola, na pehe ku te ilo wholofola. Awa whehu i tonu mene whai ke eiki, e whamo oi ke re kau apostolo. Koe ha ai whe kau lahi tahai e whono. O tonga e nau whakaukau, na ne tāri o pehe. E ke ofa ke he otoa, a ke whaloto kotoa, moe a tamai kotoa, mo iwi, na moe malo. E hono ua, e ke ofa ki o kau ngāti, o hange pe ko koe, o ofa ke te koe. E i whe kau koe ni, kau ai e whono, e moe kau palo whita. Ai e kono wharea e taha o me eo. E ongo be ha whaahinga whekau, o whekau maho ina, o whekau maho ina kāne o whono, o e ofa ki hema. O ko tiko ngā aue ko mau whai, i wawa o ni he lolo halai. O kore whamore more pe e ka nihi, dai ke tau lain te tau i nā tō. O kore whamore more ka ki mō tō. Mea ngō be ko mō whakanga, e ngā aue ko mau whai. Mea ngō be ko ke mō roto whia maani ki ai. A te tala atu ke ki mō tōru, ilo pau o mau holo e lo i mata. O i masina. Ene behe ko mau ofa ni ki mō tōru. Ofa me a ahu. E tau lai ni taha i he ngā aue ko i ni. Lau lawa ofa mō toko ni i mea. Hiki ha ke mō oi asi, ka kai whainga tā ia. Ia tu unga o kutoi ni rei anei. O ofa ata i mō tōru i he ope, o au whanongo mai i he pōni. Mālo bea hatai mi lahti na toki o kalamai, o lawa o pōni kaki mō tōru ngai. O whamalo ka tau whaha mi he ni, o kalama koe ni. Mālo bea ko tau pukua mahoko te tau whatahai, pia koe whamufonga a hawau ta wha. Mō ngā ue whataha pe whoki, ko rotonga, e whatongi ai tonga i ke rea tonga. Malo koe me se roni whamalo la hea minu, kua whaki. Malo au pito pea malo e fuafatongia me lolo alai walu. Ka te oange mo ai whainga mari e koe ni ki a tōn wha, ke ne vai vahe mai pe ke ne tāpuni mai e tau polokalama. Waha toi mea ko ke loto ke whakahoko ki he kāinga, pe koe hae te unga o e palani o ke loto ke a o ki ai, ai tau palani ngā ue koe ki he lolo. Alo, pito, Sherrod, o tui koe ma whamalo e, o si whai atu ia e Sherrod. Koe, alotolahi pe te wala pou atu ai. Koe kore tega, kai motol ka atoa, na koe me tua kore anga me he apa pe, o ai i ngā ue kono, o se taimini. Oni e ai lau, a poke ki mo pau mai, ke lawa whai ngā ue. Aka ngā ue lahi ke whai o ila,
Aina ka ta o tui ko nau ki ko na kai mo ko ki ta wa ma ko pai na we ko ia o fa be hange e ki ko mate mai ai line me he lola lai valu ko nau interneti ko feunga pe e tau fa o si mo nau por kala ma mo mai e nau interneti kai ke he ko e angai ai fetano aki pe mo e on quantity me lola lai valu pe ko o mai ai whakaukau ko ni ke ngai tā langa kon pe ko e ngahi whetā aki ko ni ko e whainga mentality o tau mao e tau tolu ai tonga ai moki ko e ki he pe ko e manuki ko e ki he masiva ko e lau maari e ia naku no fo mo whakaukau pe e anga whewhe nai ke li liu ai whahinga toonga ko e aki tau tolu tonga a e tau sio lalo hoko ai masiva ko ha hange ko ha fu me a kovi hono mok aki tau tolu kono masiva hange ku tau hanga manuki pa ko e tau mu ale le ko tau mu ai ko fa am ke fa ya ke alanga nga we ko e ni ki te tau tolu ko to pe i tonga ke o ai to ngo i he masiva o kone tuku hausia o kone hoko pe o tatau pe pe mo to ta ko ta pe ko fa amo pe kainga tonga e lili mo anga e tau tonga mo tau mentality he ko iloi ko e ka wen he ngai me aku o ko ta palasia mai aki ai fine motuan ka pe foki ki atilila o ku tala foki pe ko ai ke mafai por kalama ai o fa o ku mamasiva pe ko ai he ku waha tau paanga ke fai ake ngā we. Ka koutui o ku i e lau maari e lelei ka pau te tau fai pea ngā we i e lau maari lie. Malawa au pito e tau ngai palani ngā we ko ia o ku tau whahako ki masiva ki tonga. Pea mou lawe i mai pe ki ngai whamatala ko ia ai o ngotangata me he lolo halai valu. O ku fere ai masiva, fere au pito ai masiva, ka ua mua ai tala pe he ua ke ha masiva. Ke anga fefe ki ke tala o ke ha masiva i tonga, o ku kai te ke si o tonu ko ia, ke si kainga i he lolo, kai pe he fok u te kai ke taua au ke kainga koe me i hapai masani. Ko i loi pe o kai te tonga tau toi whai nga lea lau noa pe he ke tau, pe he ua ke ha masiva. Ko i loi fere ai masiva. Ko tau ngā whai au ki tau tolu koe ni i muri, kai pehe pe whoki mo i kainga pe ko i tonga, ke tau whetokoni aki. Ko ia pe o ko watu ai whamalo, ke te mo tōko tā pe o mo tune in mai, ka e wata mo ai fo i whasi koe ni, ka e tau kolosi lewa ke tau whaiha e o mai e lotu e tau ngahi niusi o kone osi teu teu, O watu e pe whamano te honga ki he cheta oi hoi fua i ono sponsor e tau le te okolope ki e paresteni fina whakahua vea pe moe angi siulolo ilo la he tapu luelu pe moe kau memi pa ke tau kandidati ki toa tapu fitu paula pi veni pi ukanga en tinga roafe lois whanua et na tua wao magres manela manoa ka wate mista kapuna vete milika fereti areta et ka mataere pa nela tuangi lau pe moe ongo engineer li te okolope Sharon Mina moro tu palani te tau singa. Palo te koni me ofa malawa ike lere matangi ai li te okolope ki ngā ue ai patoa global movement. Whamalo chepta oi hoi fua pe ai. Whamalo atu ki o mo ki a mai pe mo e kakato e tau polo kalama ko ia na e whahoko mai me he lolo ko ia a halai walu. Pe a tau fia ko ia hakakai o kutuku ho nao taimi ko ia ke nao lava o whahoko hanga hi ngā ue
koe toko ni pia mono hake ki i koe ia ai masiva. Kai ke i he taimi ni tupe mua ke o atu ha ongo pia koe ongo koe ni koe oko mai pe me i tonga eki. I ngai mea koe ia oku hoko i he lo tonga ni. Na e halaia ai toko tolu mi hono tuku aki i ke malolo e tangata i whanua tonga no fo Amerika. I ne wholau ewe atu ki tonga eiki i ha whiohi pia moho no family. Pia koe tangata koe ni kono hingo ako sione wheimo e fiafi. Pia ko tutu unia ia e whamau lahi i e whamau angalahi koe nuku alofa i he aho toa pule lulo i wikeni. Ke halai ai haka o tangata e toko tolu ki hono tuku aki i koe tāmate tangata. Koe toko tolu koe ni ko sia whanai kona i Plumfield, pia mo vilake ti Plumfield ke halai ki e tāmate tangata i he hopo ai whamau ata pe i he whamau angalahi. Pia nei tutu uni ai pe ke tau hiki nau tolu i a polisi ka e tok hilifaki honau tau tea i Okatopa. Kai hono tuku mai ko ia ai tutu oni ai whamau ko Justice Gaido. Na ne pehe ai o ku hao asia whanai pia mo kona i Plumfield i he tātiki te ko ia ke hia whakapō. Kai halaia ke tātiki te ke tāmate tangata. Kai ke hena e whaafoki i he whamau anga ko sia whanai na ni hanga o moloki ai ulu pia mo ikia o e pekia. Pia ko kona i na ni tautou moloki pia mo akai ulu pia mo ikia o e pekia. Ko vilake ti Plumfield nei halai ai ke tāmate tangata. Pia ia taimta tau foki ko e toko whai e kau tuku ake ko e ni ko tangi Teofilosi nai. Nei hao ia i he whatupu lawe alahi ka nei osi tari halai a pia i e kamata anga ai hopo. Pia toko ni maaki asione Plumfield nei tari halai a pe mo ia i he kamata anga ko ia ai hopo. Pia halai a ki he tā. Kai ke he ko tau he pe foki ai toko tolu ko ia ko whahalai a i e whamau lahi i a polisi ko vilakenti pia mo kona i Plumfield pia mo sia whanai. Toki whahoko ai hirifaki honau tau tea i Okatopa. Pia koe hopo foki koe ni koe hopo whamau ata pe kai ke kau kiai ha kau sula. Kai ke he koe hoko foki ai mea koe ni lo tonga e nau mamata i ai whiauhi Super Bowl i he pātari e wai nuk alofa. Pia nei kau foki ke hopo koe ni i hono o hake ai ngahi ata o e vitio nei hiki kua whamo oni o i hopo koe ni. I he wakai atu me i he tafaaki ki he hopo koe ni. O ku natula pia viai pia to tonu e kau whailoa ke nau whiri ki he hopo sula. Piko e whamau, ka nei whiri pia ki nau tolu ke whamau ata pe. I he tau ataina pia e kau whailoa ke tutu uni e whahoko kia ki nau tolu. Ko e whamau koe ni nane whahoko ai hopo ko Justice Gaido. Pia ko e whamau lahi foki koe ni. Ko e taha ni e kau whamau pālangi whola taha i tonga. Ka ko e tuoua e ni a hono liliu pia mo hono whaloloa. A ene ale a pau ngawe, ke hoko ato a ene ngawe i tonga. Ko e ngahi whamatala koe ako toko mai mei he whamau anga, make he ange mei he hopo koe ni neongo nei o si ai before ki ai whatongi au wahe i pia whakotu ki ai whamau koe ni a Justice Gaido, kana e whakotu uia koe sea ai komsoni ki hono whakatotolo i koe ia o e paa ke popua. Pea koe tuu koe i he taimini e foki pe kua ngata ai alea pau ngawe kua o si whaho mai e tohi whawhisi ai whamaulahi koe ni pea mahino pe e foki ia i Novema koe ia o e tauni. I he wakai koe ki he lipoti koe ia o ko iai ai talanoa pe o ko sasala holo ki he tuai a hono o mai pe hono tuku mai ki tua ai lipoti koe ni. Neongo koe whamatala tuk mai mei he whamau anga. Nei o si ai pe ai whatongia o wahe i pia whotu ki ai ato taha koe ni. Kana e whotu uia koe sea o e komsoni whatotolo i koe ia o e paake popua. Pa koe pia neongo e ne teu foki koe ni. Koe whehu i koe ia o ko wata mai. E whetongi nai ai lakanga koe ni e hai. Neongo kua whai ai maheni pia mo e toko taha koe ni e ne ngawe i e whamau anga. Hange koe tutu uni ai hopo koe ni e tāmatangata o ku amanaki ke tala ai tutu uni i Okatopa pia e whoki ai pe ai whamau lahi Justice Gaido
e Novema. Tuku ke heangi e ngahi hopo ku hoko atu ke whamau angalahi ka koe wakai ki he whatongia o e whamau koe ni a keido. Koe tūtu uni whakatu i pe whoki eni. I he tau wakai koe ki he komiti whakatotolo koe ke paake i popua. Tuku au mai whoki a e ripoti koe ni o kua e whehu i koe hae mea nei koe haa nei ai wakai ki he ripoti pe nei whakalao pe nei tai whakalao. E ngai ngā ue koe ia nei whai ke paake popua. Pea o kua upe pea mo ki nao tolu nei kau ki he tuunga whakapaanga o i ngā ue koe ni. Pea o ku oha ki ai o ku whelawe ki ai pea mo i minister paanga mālolo o i taimi koe ia. Ko toke tā ai sake eke i he taimi koe ia. Pea nei tūtu uni ai ke whakawhisi mi hono tuunga. Whetongi mai e te vita lawe māu pea tūku ki tua. Hoko mai ai ki he pale mia lolotonga a toke tā po hiwa tui o ne toa. Ki he lakanga ko ia. Ka koe lolotonga e ne tūtu uni, ai whahoko e whatatolo i ngā ue koe ni, neongo na tau tautou whanongo hono o hake i whare area, pe koe hae uhi ngau tautou tolo iai, ai ngā hita whaaki pehe. O mai ai tāri ni ihi o pehe koe paanga na i tolo iai, o whelawe i pia me komsoni whatatolo whakatui. Ka ku mahino mai o ku osi ai ripoti ko eni whelawe i pia me whatatolo. Ko Novema, o ku osi ki ai whamaulahi pe koe komisiona ia i komson whatotolo koe ni. O ku whai ai whakaukau pe ko awa ripoti koe ni ke ene awhio. Pe ko oswaho ke kabineti. Koe whakaukau o ku mahalo ku i he kabineti i he taimini. Ka koe komsone ne whiha pia mo ne tau toloi pia koe eke uhinga koe ni he na ia e whamore paanga lahi ke komsoni. Ko maasi ne kakato ki ai e ripoti pia whakahu mai maasi koe e tauni pia whakahu mai ai na kakato ki ai koe ne osia ai ngā ue ko toa pēne whakahoko ki he whakatotolo koe ni. Aia koe whatongia pe ia o ki nau tona nau whai ai ngā ue. Koe tutu o ni foki ke hanga e he pure anga. O whakotuu hasea i he komsoni ko ia. Pe hanga e he sea ko ia o whiri ani ihi ke nau whai ai ngā ue. Ka koe tuunga koe ni ki he osi ko ia a keido me he lakanga koe ni. O te keipe ke whai hana o ngona. Koe hae mea ko ia e hoko atu ki ai. He oku mahino pe koe whakahu mea Justice Keido ke pure anga neongo na whaifoke ngahi talanoa na ia ngahi u whaingata ia anga o minister pa anga o aho ko ia a Isake eke. Koe hi koe minister pa anga pea whikau aki pea moe pa anga ka na te whito ye u mea whakalao pea na iku pe foki o tōto oni ke ni whakawhisi mea lakanga koe hi kai hoko atu pe foki ai ngāwe. Pea hoko mai ai pea ni ihi i he lakanga tatauwe. Ka koe whenga ke o mai ai e rito o i whakatotolo ko ini ke tuhu i hanga tonu mai pe nai whakalao, pe nai tai whakalao ai ngā ue ko ia nei whai ke paake popua. Neongo pe foki ko os mahino mai e taimine kakato ai ripoti o os tuhu i hanga tonu mai pe ai nai tai whakalao. Tātau te whito ke huunga o e paanga ke ngahi mea ngā ue nei totongi ko e hae au ngahi kautaha ko e ngahi kautaha na nau whai ai ngā ue ko e ngahi maka pia me ngahi mea kotoa pena e whahoko ake ai ngā ue ko e taimi ni ihi na nau whai ai ngā ue ko ia. Ko e whehu i koe oku o mai ko e whatongia ko e ni ko e whatongia o hai ke ni wha o e ripoti mono tuku mai ke kakai. Neongo ko e hoha a ko paangalahi au pito pe nei tautou liliu me he komsoni e whā pe nei ulak fotu koe ki mua ki he komsoni whakatui pia o hifo kotoa e paanga ko ia o ku whafuafua nei i he 5 miliona e whamore pia o hifo pe ki fo i komsoni pe e ua pia kawatu ki ai pa moe mofia ko ia o nuku alofa. Ko e whatongia whakawhai ongo pe ke tukuat ke ilo kotoa ko e haa ai ngahi whamatala ko e ni. Kana e ikai foki ke whainga maari e koe hui koe whehu aki ai ripoti koe ni pea pe ko au pe ikai.
Ka koe tuunga koe taimini o te kei ke tuku mai ia. Ke tuku atu ki tua ke kakai o i whanua ke mea i tōn ke ai kakai. Pe koe ke ilo pe oku i whē. Pe kua u ki he whataha toko ni pe i kai pe hangeu ki tu whihi ai pe he tuunga koe ia. Neonga koe tōtu oni ki he pure anga ke whahoko e komsoni koe ni e whire ki nau tolo e komisiona ke komsoni. Pe a whai ai ngāwe, pe a kua osi ai ngāwe. Kau kai pe ke mahino ia oku i whē ripoti e taimini. Manutui koe pule anga ko ki nau tau te nau whahua te ripoti. He neonga koe talo eni me i maa asi. Pea koe ni e whoki a keito i Novema. Tuke he ka pau e toki whie mau a mui e whakataha toko ni ke whaka eke a keito o whelawe i pea mui ripoti koe ni. E a oki hai ko o si whoki a keito ia. Pa koe ke ilo pe toi mau hano whainga maari. Ke omi hatoi whamatala whai kiki. O ka pau o iai ha mea o ku whihi i e ripoti koe ni. Ka koe uhinga eni o i mawhai o i whakataha toko ni. Ke tūtu oni ke pure anga. Ko whi ia e ripoti i he taimini. Ne ongo whoki koe ripoti koe ni o i he pure anga. Paku ilo pe he pure anga ia ai mea ke nau whai. Pea moi ngā au e pea moi process o whowai. Ka ko hai o whahu ki ai. Hei kai whoke whahu e keito ia ai ripoti ke whakataha toko ni. Hei nei kai ke tūtu oni mai he whakataha toko ni ia ki ai. Neongo ne o mai pēr ngai whotu pe koe recommendation. Koe whatongia pēr o ki nau tōna nau whai ai whatotolo. Ke whahua i ripoti ke pure anga. He koe pure anga na nau whia mau ke whahoko ai ngāwe koe ni. Ai au i he pure anga pēr koe hae ni mea whai ke ripoti koe ni. Pe e whakao ke ne awhio he kua fuufuoloa in talme maa asi. Ka mahino pēr he ripoti nei kai ke whakalao. Ka koe o hake pēr ni mga toonga. He kua os whakawhisi a keito mi hono lakanga komisiona i e komisiona whatotolo koe ni. Pea ko amanaki ke whoki a mo mawahe atu ia mei tonga. Pea ka pau koe whakaukau o ku pehe e pure anga ke nau toi hoko atu. Pea e alo mei he pure anga ke Crown Law o ka pau o ku iai hanga himea ke toi whakatotolo i ko hia koe ngahi tai whakalao koe ni o ku tuhu i tonu mai e ripoti. Ko tūnga ia o ku iai ko i he taimini. Neonga o ku iai e mawhai ai whakataha toko ni ke ne tu oni mai ka. O ku iai whaunga ngā aue. Pea ko taha kotoa pe i he ngāwe whapure anga. O ku si ai pe a ngai fuakawa ke whai maa oni a ngai whatongia ko ia o ku whiri ki ai. Pea o ku iai pe ai whai ngā maari e ia ke tu oni mai ke oange. Ka o ku kai ke whakahoko ai whoi whaunga ko ia. O tuku pe ia koe haha o ngā au e o whai, ko hai toko taha moi wheitu nei tō oni atu, pe o whemau pe ke whauki ai, pe ha, koe lava pe ai ngā ue, pa wai pe wheitu ke whakahoki ai, pe a tuku mai rewa ki he ngai kau taha o ngongo, ke nau whakaha ke kakai o e whonua. Ke he mei he whamau a ngā i pe, na e mahino pe whoki i he ngahi tau ko hiriangi, ai longoa a i he pōtu ngā ue ako. Pea nei hoko ai e hopo whawhamau anga lahi i e waha ako ia o e talatalaki ko e PSC komsoni ko ia kaungai whapure anga pea mo e whailoa whika ulaki ko e Public Service Tribunal ko e whamau anga ko e ke kaungai whapure anga pea pehe ke e whailoa whika wako kolo tupou ko e CEO Malolo ai potunga we ako. Ko e hopo ko e ni ko e kumi o tutu oni whawhamau anga me whamau anga lahi o whika o aki. Pea mo e whakangata o e area ngā au e CEO Malolo koe me potunga e ako. Pea mo e takai o e whaitutu uni koe ni he pure anga koe ako osi. Ko e hopo ko nina e whahoko ia i me aho tahataha o e tauni. Pea mo ako si aho tahatolu. Pea whaitutu uni whakalao e aho uluaki o September o e tauni e whamau angalahi, whamau lahi Widen. Ko Sionesis Farm o Mrs. Tupou ai whawhangalao maa kolo Tupou. Ko Mr. Standon mo Mrs. Tupou ke Tribunal. Pea ko e atenseniale maa e PSC. Pea ko e eiki whamau lahi Widen na e talatutu uni i e hopo koe ni. Ko e hopo whawhamau angalahi koe ni o kukumia i whoki ai e talatalaki pe ko e PSC. Whikau aki pia maha tūtu oni whakalao. Ko hifo ko tūtu oni ai whailoa whika uluaki ai tribunal. Ke tari ai kore ai whailoa whika wako kolo tupou. Ke whaloloa atu.
hato e taimi ke tangi ke tu oni ai komsoni ke whangata ne alia pau ngā aue koe CEO i he pot ngau iako. Na i kai ke i he hopo ai whafofonga koe ai Troy Piuno, ne ongo whoki aku ne tali hatu tu oni ke whaipe he whamau anga, aia koe kore ke whamau anga i a tolu noa o ka taupai tau ko osi. Ke whai ai hopo ke mahino maarie ai tu unga whakalao. Ke hiko e tu unga o e whakaukau, koe whikaukau aki i e tu oni, i he wahaa, ai kautaha e kau ngau e whapure anga, pe koe PSC, koe Troy Piunolo, whamau anga ai kau ngau e whapure anga, pia moe wha iloa ko klo tupou, koe toko taha ngau e whapure anga. Koe ana e tuku atu ki he whamau anga me he atakai o toko tolo koe ni, ki he Elia o e mi ani, pia nei whiunga pia moe pēsi e tolu wafe, aia koe u whamatala whakamooni, koe u whamatala whakawa, u whamatala whakahaha, pia peke ngai whamatala me he sino pule whaitu utu on ke heke. Koe uhi koe whihu aki o ngahi whama opo opo, ai whafofonga lao e kau whafofonga, koe hae to ton whakalao ki hala whanonga o tu utu oni koe ki he me ani. Pia koe hopo koe nina i kaike no whatahape, i he eke o tu unga whakalao, ko hao whangatuku ki he me ani, neongo o ku tuulawe angofua. Ai ope ki tua me ngai whaahi e tolo koe ni i he hopo. Pea kuala peke wesi ai hani i kehe i tua. Koe uhi koe natula o e me ani. He koe PSC, pe koe komsoni koe e kau ngai whapure anga. Ko kinau toli au nau whatongia. Ke whalute e ngahi mea ko toa peo whela vei. Pea koe kau ngai whapure anga. Mei he whakotu ngā ue pe o a o ki ho o whakawhisi pe koe kanseri koe me ngā ue koe hā tau te aku o atu koe taimi o ke mawai ho wāhenga mālolo. Pea moe ngāhi mea kehe pe i he malu ai PSC. I he ne pehe ne pawai ke o hake i he whamau anga ai pui tua ke me ani. Kai lava ke au sia hatutu uni whakalao o hange koe ia koe whie mao i he hopo koe ni. I he pui tua o e hopo koe ni, na e whalala ai whamau anga ke whamatala whakawa e ua. Koe taha me he sea leo o e Tribunal ko Simeone se whanaia, pia koe taha me a Claude Tupou. Pia koe angani e whamatala, koe ahatolu taha koe a o me o e wāwhe taha ono. Na e whotua ia Claude Tupou koe CEO e Portungau e ako ki he tau e tolu, o whatatau ki ene alea pau ngā aue, o whatatau ki ene alea pau ngā aue. O ku tariui a Claude Tupou i he lakanga CEO ki he ene minister, i taimi ko ia, pia tariui ke komsoni, e kaungai whapure anga, o whakafou i minister pa anga, tau te whito ke taimi ene kamata atu mwene fua whatongia i he lakanga ko ni, kai kei whatatau pe i he malu o ene alea pau ngā aue. Ko e kupu anima o e alea pau ko ni, i he ngau e whapure anga, o ku ha mahino pe ai, o ku osi e mahina e tolu, o hau peke he mahina e ono, i he kamata fo'ou ki he lakanga ko ia ai CEO, o ku pau ke whai ai CV ai tuunga ho o whahok whatongia. Kana e ha maina ia e tai whawhie maari e o whatatau ke wakai ai minister ko, o e aho ko ia ke tuunga o e ngau e a ene CEO, pe i hene pehe ko e kupu uanima pe koe kupu si iwa, ka tai whie maari e ke ngau e koe ni ai atakai e toko tolu koe ni, o ku malawa ala lewa ke kanseri ai alea pau ngau e. Pea e whai hasi o ke totongi atu ai toenga koe au totonu ke whakahoko o whatatau ke alea pau ngau e. To e talamaipe i he kupu a walu o e tutu oni o e kau ngau e whapure anga, o ku ataha ke ataha ngau e whapure anga i he lau awhe maua. Kene eke hane totonu. Aia koe kupu a hivau atare vai ki a Claude ke kume ne totonu. Pea koe kupu tolu noa o ku kaunga tonu ia ki ene alea pau. Aia o kuala ke foki ki he lau pa anga o i awhe maua i he kumi hahuhu i whakapaanga. I Februari a hono o wawhe tahavalu o a umaya ki Sanuari o wawhe tahiva. Na e tautou whakatahai a Claude Tupou pia mai komsoni.
O mei ke te fito i he kupu anima e tutuuni o ngau whapure a ngau whikau aki pe mo area pau ngā we. Pea na ikai hato e liliu, pe tai whawhia maari ke komsoni e ne whaifatongi apa na iku pe foki o kansele ko e ne area pau ngā we. E pe leri wafe e tahi wana e tangi a kolo tupou ke tribunal, pea hoko mai ko e historia ia o e ngahi vākovi i he whetohi aki, pea mo e wafe ngau e aki, ko hi ko ngahi wheta e mahino aki, pea hā mai mo e whaingataa o e wāwhaka ngā we, aia nei hā i e ngahi whetohi aki ko e ni. O tatau pe he wahaa o e minista a ko e aho ko ia, kolo tupou, pea mo e komsoni ko ia, e kau ngau e whapure anga. Ai uhinga, pea mo e makato unga, ke kanseri ai, a ene alea pau ngāwe. Na e hā i e ngahi whetohi aki ko e ni e taha o e ngahi makato unga, na e oha ke e CEO Malolo, ke whangata ko i he whangata ko ia ene alea pau, o ku whelawei, pea mo e whie mao, ke whakahu mai ha kautaha kompiuta ke he ia, me he kautaha ko ia na nalo tong whahau whatongia i pot ngau e ako. Pea whakahu mai e kautaha ko ia, pau whie mao rewa ke kanseri, ai ngahi area pau, pea mo e kautaha lolotonga. Ha mai foki pea mo e tai whie maari e taha me taha pe o e kau ngau e pot ngau e ako i e taim ko ia, kana i whelawe ia pea mo e hiki i wahenga whakatau, pea na e kauhono o hake i he palpare mako e ni. Tari pe foki e klote o tai whawhie maari e koe nei o hake o whelawe i mo ia. Pea na ane tuku atu ai a ene tari o whelawe i pea mo e keisi koe ni. O whiunga pea mo e pēsi e taha awhe, me e peleri wawhe taha walu ki o katopa wawhe taha walu. Pea osi koe ia, pe kai ke toi hoko atu ai ngai whetu utaki. I tisema wawhe taha walu nei tata o atu lewa ai launga. Ai minista ako, pea mo e pare e mia o aho ko ia, ko hono launga i o klo tupou o whelawei, mo i kai ke whawhie maari a ene whaifatongia. O i koe pe ki hono whakangata a ene area pau ngāwe, i aho wa taha o Sanuari o wawhe tahiwa. Na e kolelewa e klot ke tribunal ke whaloloange mua a e taimi, ke ne tuku mai ai a ene tari, o whelawei pea mo i tuku aki i o ona. Kei kehe kua o mahino ai pe fok me whae awha tuku koe me wha mau anga o whelawe i me hopo koe ni. Uluaki na e tari e wha mau anga ai whakotu o me komsoni a kaunga e whapure anga pe koe PSC. Pea koe tuunga e tuutuoni e tribunal na e tuutuoni e wha mau anga ke tukuange pe whatai aonga i e tuutuoni koe ni. I he tuunga koe iau a tā lewa a klo tupou i e tuunga a kune iai. Ke hoko atu pe a ene komi ene totonu whalao i e tuunga. Ko iai pea ene totonu a ana, kene whekumi ki hono ongo o hange koe au whangatoko koe ia me whamau anga. Pe hei ke tuunga e totongi o ngai whamole koe ia ke hopo o mai atu tuuni ko taktaha fua pea ene ngai whamole whapa anga. Pea koe tuunga ia o e whekumi whakalao ke hopo koe ni. Pea na ia elewa pea mo e lawe ke tuuni o e area pau tuuni whapure anga. O ku mahino pe o ku ai e whepakpaki, pe o whemau ke whale rei ke owana ato iai ha tuunga pehe ka lawa ke mau ha tuuni o ku maa. Kai kehe koe ngahi o ngongo ia nei ala tātānaki mai mei tonga. I hono oko mai ai ngahi me ala lahi na e whai hono mui i whatawangi pe o ku ongo na lele iantu. Ia ki mo tolo ko ia ku mau mea mai ka o me tau taimi. O ku o se minite on full maua me he taha watu uapo me San Francisco i Amerika awat pea tau fasi pea hoko atu e tau Prokalama.
Ke talaki e tonga moe toke lau, ko papa I whatuloto nei afu. Ko e tufua e lopa ai o ne, ke ai asia koloi tone. Ko e aulola ia oe o ngopore, ua tau e le hifo moe hake. Lutu pe ai sia toa ko maafu, kau ai la ki e loto nei afu. Kau taki o mamata alo I talau, hifo no tau langa whakatalu talu. Kua matangi e lolo ala e malu, aku funga ni o matano ngai lanu. Ise isa lele a utu kalongalu, anga oe hifo moe hake atu. He koe tua mui wholau kalavana, ima ma uhono ngai matanga. Se ai ono sisi tere ki mamana, kau tuli ai li kui ke hilala. Kuonga tu e whatawhata mawhana, mata siri ai tau kame moe kawha. Ke tuli a ahona polo kalama, au oe foe lua whakalakalaka. Fine tau ke lolo ala e walu, ke tui au kakalapito I ngalau. Koe pai pai ia oa ama afu, hono whani matau ke whakamanatu. Koe heila lai ia oe o tulau, ne mafua he api kolongo akau. Taiki e sia toa ko maafu, koe huelo koula oe whangatapu. Kua iloa mamau I e o tumatu oe Pasifiki, tala e kau kai vai oe tai o tala ni tiki. Lolo alai maluka palatai si e no whatai mi aku tala e toi noa ai kau pirikini. Kua iloa mamau I e o tumatu oe Pasifiki, tala e kau kai vai oe tai o tala ni tiki. Lolo alai maluka palatai si e no whatai mi aku tala e toi noa ai kau pirikini. Ko wawa uko e matapaki I taniti, ko wawa uko e matapaki I taniti. Ko ia ko wawa uia ko e matapaya ki I taniti. O ko whiawhia pe ke hoko a te tau polokalama ko e whiawhini wha mapa pe mo o a te tau ngahi o ngongo ko o oko mai pe me maman lahi. I he ngahi mea ko ia o ku hoko te wake e whiri Palestini ko ia a Amerika pe a ku iai e ngahi tāla whiri I he ngahi palopalema o ku hoko pe mo e ngahi kempeini o tonga lele. Kai ke he o ku whapapau I mai e he senate o ku tokolahi ai kau Republicans ai kau whamaulahi e toko ono koe whiri e Trump ke ngawe ke mate. Ke ngawe ki he mate koe whui whakalea ena ne ngawe aki. I he aho pe e ua, I he wikeni, neongo o ku toloi e Trump ia ai mea ko maho I ngā taha koe ngahi tokoni pe koe fund ko ia ke ko viti tahi wa talo ni pe me. Whakatu e he senatea kau whamaulahi e federal law I toko wha I California pe mo toko ua I Illinois. O ko amanaki ke nau toe whakatu e toko ua kehe I Illinois I he waweni mai pe. Pe he kau Democrats ko e whakapapau eni e senatea ngahi whakatu ko eni e kau whamau. Ke nau ngau e pe ki he mate. Pea koe teke eni e taki ko ia Republicans. Pe he e McConnell. Koe tuku noa I lao ko ia ki he kau helo. Pea mo e ngahi lao maho I ngā keheangi. Tatau te whita e tō ko ia e ko vitahi wā. Pea mo e ngahi vela lahi e ngahi state ke I Amerikani. Ka koe toko tolu e kau whamau koe ni.
ki LA tō taha ki Santiago pa koe toko ua lewa koe ngai fuatu ko toa pe ke ngai whamauanga koe i California ni ke whapapau i mai me senate. Pehe me tale ki ta me Planned Parenthood ko Anisha Singh. Koe uwhiri koe ni i he ahoni nei totonu ke oua e whakahoko ia. He ku tangi mai ai kakai e ni ihi ki o nau kau whafofonga koe senate. Koe mea kou mua taha koe COVID taha hiwa. Tō lalo ekonomika pia moe mafola vāwe ata e mahaki. Koe ngā ke pia ko moe mea koe ne taha koe Black Lives Matter ai whawhipaki i ai tau whehi a koe a ke kau uri pe koe laulanu. Ka koe ni kua whiri e senate pia ko tō lahia e Republicans ke whakotuu ai kau whamau ke nau ngā ue pe ki he mate. Ka koe tō lahia o nau tolu. O ku whaia e sāwea pa moe whantotolo. O fupala ku whau na ure koti ki he tupu ko ia e kakai. Tau te whito ke to tonu ko ia e tangata. Pea kau atu ki ai pia moe lao ko ia ke whato tama ko ia me i manawa ho whanga i he whatapu. Pea ko whapapau ia e tale ki ta ko ia e FBI ko Christopher Wray ki he whale alea a Congress. I he aneafi. O ku lolotonga ngā ue a Lucia. Ke uesia i pia e Fili Palestini koe a Amerika koe i he tauni. Koe nau wheinga pe ha ngai whaunga ke tuku hifo ai kantiteiti koe a Democrats a Joe Biden. Hange pe koe a ko hono tautou whamanatu mai e he kau spy koe a Amerika. Koe whamatala fua kawa ene Ray ki he komiti tu mao e whale alea ke malu whafonua a Amerika. Lontonga ai whai ke e ke whakatau ai komiti ke ngahi nunu a mei muri. O wakai pe ke kau noa me i muri pia moe ngā ue whakatau toi i loto Amerika. Whaha e rei ki he komiti ko mau onsi sio lele ki ngā ue lahi a Lucia ke huesia e Fili Palestini ko ia o e tauni. Pea ko whakafou i he ngahi mea ko nau ngau e aki aia ko e nau whenga ha whanki i whounga hei kei ke fuuha mata a ke kakai ko ia o e whonua. Ka kuai pe e ngahi te whito pia moe e rito e ngahi whounga ko e ni o ku huu whakapuripuri holo pe. O kuai e kakai pia moe whahinga matakari o ku nau ngau e aki pia moe ngahi kautaha whaiongongo i he lea pia moe ata i Amerikani pia moe kau whaiongongo whapuripuri i he interneti pia moe ngahi whaunga ke he kehe unau whainga ke whahoko ke ngau e koe ni koe nau whainga pia ke nau tūtū i ke mawaeua pia taiwhi whalala aki pia ke tuku hifo ai tokon Palestini Biden pia moe anga sio a Lucia o ku i kai peke sai ia a Biden ia ki nau tolu. To e whaha e rei o te kei ke mao e FBI ha whainga a Lucia ke uesia ai foto tu o Filipe koe tāke ti koe ni e ngahi polo kalama whaka kompiuta hange koe nei hoko koe he wāwhi taha ono. Ka ku ne tuku mai pia e whakatokanga ki he whalea lea talo e me wāwhi tahiwa ai onsi mau pia Lucia ia ke nau kaunoa he Fili koe ni. Neo e whainga a Amerika ke whawhepaki i a ngahi mea peheni. Vena e tuku whoki e tawhaaki e Trump a e tale kita. Whakatotolo whakalot whanua ko Joseph McQuire i he konga ki mua ko ia o e tauni. Ke whakaha e taha ene timi whakatotolo ke whalea rea. Ai whainga ko a Lucia ke kaunoa i he whiri ko ia o e tauni. Ko ia ka e kaunga le leifoki ki e taki a Republican ki a Donald Trump. Ko e whamanatu pene e kau paipa whaspai ko ia ne nau tuku atu hangahi whamatala whapuripuri ki e whalearea i e konga ki mua ko ia o ākosi. O ko kei hoko pea e whainga mai a Lucia ke ne uesia e whiri ko ia tauni pea me te mokalati a Amerikani. Whamatala ai tale ki ta whawhonua pia moe senta ke malu a Amerika ko William Ivanina. O ku whotutu e Lucia ai whounga ko e tāke tipe ke tuhu i tonu peka Joe Biden. Tohi a Ivanina o ku tatawe ni mohono whakaanga i o tokoni Palestini Joe Biden i ene ngawe he pure anga ko ia o opa mao whilawe i pia mo Ukraine. Pena ne toi poupou i e whawhepaki ki a Putin i loto Lucia. Hange koe ni koe tangata whalearea poupou ki Lucia ko Andrew DeCasha
ene whamafola takai holo ai whaihala. O kaupe ki ono tuku mai o ngahi tala noa telefoni o mama ki tua. Ki ta aki ai toko in Palestini pe moi whaahi Democrats. Toi kau mai foki pe moi kakai pou ia ki lo sia o nau wheinga ke nau teke a Trump o whafou e nau ngawe aki ai mitia wha sosiale pe moi ngahi televisione lo sia. Whataha foki ai entry pe mo loe a Trump ko Rudy Giuliani pe mo newspaper ko One American News ke teke ai lau na e ngawe hala aki a Biden ke tori talatala aki ai o felave ieni pe mo ngahi mea nei hoko pe mo Ukraine. Kei kehe koe ngahi nganga ehu ia ku hoko i he lotongani i he politikari ko ia a Amerika pea o ku kei whai pe ai neongo nei tok osi ai konvensi o ko ia ai Democrats pea mo Republican pea mo ngai fi auhi pea mo ngai lea maari e meongo tafa aki ka ko kei whai pe pea hoko neongo ku toi pe ai ngahi lau mahina pea o ke aho o e whiri Palestini. Tuku heke o atu hatau ki fo i fasi ke toi pe tau ngahi o ngongo pea tau toki hoko atu pea me iai.
ai fa malo apito ke fa malo apito ki he tā mai ngai fasi mari e koia me he lolo pea pe he foki ki he na tau whanongo me he on candidate koia me he lolo halai walu o kuna e ai foki ai whetu taki ke whai moe Polokalama pea moe Palestini koia o Texasi chapter ko Texasi o ku lotonga i heni foki pea mo ene sekretari ko nau i heni ko ave e nau ngai foi tonaki ki Texas kana e o ku hoa foke ua ai lele me heni ki feitu uko uko ai ko facility ko ni o ku ai ai ngo ai at the freezer pe ko e tu anga container ai na si ha o ai sekretari ka pe voki Palestini na o am foke na heni ka ko na tohe mai ku kai ke toi aha ivi he ku talo e na tau mai ko ahene tolu mo e nau si tokoni lahi o kwhai i he chapter ko ni a Texas ki hono whakamarket i ko ni o e container ko ni ua na toki tau mai hange koia koe wha lea koe nei o mai koe mea seli tua kalau o kui ai whukpea moe container ai aku hao ia me he lola lai walu pe koe wahenga taha no ai au whawhofo e tau mai waka koia ki San Francisco ni i he aho wao no e mahina ni koia ai ka inga lola lai walu ko ki tau tolu ki tau tokoni i ange mo ai whaanga i si ngou e koia ai ka inga me he lolo ke tau tokoni i ange mo whanongo peki he anga e tala noa ai ongo whafofonga lahi au pito ai si kore me he vahenga vava u oku lahi au pito ai si ka inga oku masive siva pa koe wha amuia ke tau whakaivia koe ha e nau mea ko oku lava ka pau ku nau lava ai ngowe koe wha amuia koe ki oma e nau ngowe pa ko ki tau tolu kon i muri ni ke tau ma umea to kon me ai pe ave pe e tau silini ke toi aonga pe ki tonga i kai ke tau toi o ave tau silini ke ma umo uiai e kau Mexico upe koe hae matakari koe ha nau tolu mea kai whare koloa ka tau ave pe mo e tau seniti ke si whakatau aki ai si tonaki koe ai kai ngā mehe mei tonga ai si kau ngowe kai pehe foki ki he ngahi langa ngā ue ko tā pehange koe koe wharea koia ki ngahi mea whakatonga mō tōru koia ko mō mō manako ki he whakatau ngahi mea whakatonga mō whetutaka me ka te au te ulava peke o tokoni atu ke o atu ai ngahi information ni koia ka ki nau tōru koia o nau toanga i ai waa koia ki he whakatau pe koe whetongi paanga pea moe koloa whakatonga mei tonga whamalo lahi au pito aia koe tau taimi e taimin o ku tā wato wha ka te whafoki ai taimi ki he ki a lotu kene hoko atu e tau Polokalama ngahi ongo malo Malo pito e Sheroni ko e tata pun taimi pe o at pe fanki yongongo ngai me hoko i Amerika pe pe foki maman lah mo tau ngai fonua kau nga api ke tau lau i loko to pe ki ai ku o mai e yongongo me kau ta hangon ko e ko independent ko e whakau i Iran ke nau hanga o tamatei ai Ampastoa Amerika koe ki Saute Afrika koe whakaukau ke sauni koe se whakaukau sauni pene ki anohanga e Amerika o tamatei e nau me sia seniare koe ako Qasim Soleimani koe Ampastoa ko Lana Marks ke kau ngā mea wholoa o Trump pēna e whirika atoa e senate ki lakanga ko ini i he wāwhi tahiwa
o si whahaki ai whotuutu koe ni Iran. Pea koe whaha ni o ku mei toko ua, koe taha o ku wāofi, pea mea koe ni nai hoko, pea koe tō taha o ku ihe kau spai, pea nai pehe kone o si sio tonu ia ke whotuutu koe ni. Koe lau mahina e whokihikihi e Iran e ngahi whounga, ke nauhanga o sauni i aki, he pomu i he drone Amerika koe ni o mate ai a Soleimani, pia moe toko ono kehe i Iraq he ahtolo koe ia o Sanwali. Koe taulahi e pehe, koe ngahi whiri koe ia a Iran, koe tangata whatu utamaki taha eni, pia mo whawhepaki lahi tahaki aki nau tolu, i he hahake loto, pia mo maamani katoa i Iran ia, koe helo ia ki aki nau tolu. Koe tua whia eno no whenga i ke tamte i he ngai whonua e Wesite, ko Isleli pa kawat ki ai pe me ngai whonua Alepea, pia koe taki whoki ia, e kau tau makehe, o nei iloa peki nau tolu koe Quds Force, o kawat ki ai e kau ka ate riu kawa koe a Iran, i he mei koe ta uen e uafuru tupu. Koe Quds Force nei taki ai a Soleimani ki mua pane malolo, na nau tokanga pia mo whahoko e ngahi ngawe whakau tau a Iran, i Iran pia mo muri. Pia nei tautou poupou i whoki he Quds Force e ngahi kau tau, e ngahi kau tau na nauhanga o whawhepaki, lahi taha mai ki Amerikani, pia mo e haha ke loto. I e peleri ko ia e wafe tahi vana e tukuaki ia e potungawe ki muri ko ia Amerikana e tamatei e ngahi waa kehe o Quds Force ai kau sotia Amerika mei e toko ono nge au tupu lolotonga e tau koe ni mo Iraq. I he wafe tahawalu koe FBI malolo pia koe analaiso o e malu whafonua a Amerika ko Ali Sufan na ane whahoko mai ko Soleimani koe tangata ia o ku kehe ia me hato i taha. O ku whalala kia ia Iran, pia koe makatuunga ia ngā aue kotoa a Iran, mei he kūriwha koe ia, mei he kūriwha o Oman ki Iraq, kawat kai mo Syria ko Lebanoni, o watai peke ngā himata whanga koe ia o e hahake o e tahi Mediterranean. Na e whatata e skeritali ki muri koe ia a Amerika, koe ngawe aki ai drone, ke ala atu, koe te kamata ia hono ngā ue malu i aki ko ia o Amerika, ka koe osia o e tau whainga taa i he whihanga hangai ai o ngō whonuani a Iran pia mo Amerikani. I he ngahi wike si ko ia kua mari watu ki mo tolu ko ia i Amerikani ai where ai ngahi a upe o lau kilu, lau miliona ai maile o ngahi toafa pia mo ngai feitu una e kapui e vela lahi to ke heange e mafana ko ia ai ea kana e puke ai hatangata i he heng monite ko e tu o ha ke peia i hoa e tahaua o se ne tutu ai ngahi vela lahi ka ko e talanoa e ni ki Portland i Orikoni vela lahi ko ni na e mei ke kamata i he freeway i Portland koe mei koe osisi i peia me taimi 5 iafi sapate. Na e maoai he kau polisi haui ke nau tokoni ange ke tamatei ha vela i he vehala koe Interstate 1 wataha. Kana i kaipe ke pehe na e waha mau pe ia ue vela ki hanga i whare i he area koe ni. Na e o mai he tokotaha ha whamu oni. O ne tuhu i tono mai pe e tokotaha koe na ne maha loi. O kai ko ha vela eni me ngahi mea whanatula. Hange ko ia na e whaanga maheni ake ngai vela lahi e whaaita o ko ia o i wildfire. Kai nai mahino pe koe vela koe ni i he wheitu koe ni i Portland. Koe tutu pe nia e toko taha. Whaha me he waa ai potunga polisi koe ia i Portland na nau puke e toko taha koe ni me ha te niti pe na e ofi atu he wheitu koe na e hoko ai e vela. Pe na e vete hia i pe e toko taha koe ia na ni whakahoko e tutu. Toko taha koe ni ko no hingoa ko Dominico Lopez Jr. Tau whanima. Pea nane ngawe aki a hina pomu pensini. Kene kamata aki ai tutu koe ni i he vehala. Pea na he tāti ki te ia ke tūta e tokanga mo ia ngā ta e tāu kalasiua.
wange mai pe a Lopez pa ko ene toi hau pe ko ia o toi tutu a toi fo ivela e ono ma ke he pe ia I he hengi mo ni te. Ko e whawhawhua ko e hawhi wha hengi na e toi ma upea he kau polisia e ngahi launga ki a toi uvela pe ka koe ta whaaki whakahihifo o freeway ta tau pe. Whahame he kau polisia na nau lava pe o tamatei ai vela e tolu pe a kauange pepe mo I kakai e wheitu ko e ni ke na o tamatei ai vela ke he ia e tolu I he freeway ta tau pe. Whahamai he kau polisia na e hoko ai vela tu o ko e ni o ku nau whatoanga ia tu a Lopez o ku lue atu pe I he hala pe na nau toi puke ai. Na ave pe a Lopez ke fale mahaki whakalele ata mai. Ke wakai I hono tuunga wha ata mai ke hia ko tu o pe ne whai ai pango ko e ni. Pe a na puke ai pe mo hina pelestiki ko o stui ki ai vavai pe mo maskasa ko ngai wha mo oni pauia ko ia pe na ni whahoko ai tutu. Tā te kite ai pia Lopez ke te kite e fitu he hia tatau pia neongo o kukehe ia me urak te kite ko ene urak tā te kite ki ai. Toi wakai ipe he kau whakatotolo vela ki a ngahi toi te kite fo o ko hia o ku mahino pe o ku toi ai pe me ni ihi kehe o nau whahoko a ngau e pango ko eni. Ko e toko ni maa ki a Lopez e kakai kua puke o tā te kite ki e tutu e ngahi vela lahi I he hihifo ko ia o Amerika. Ko e toko ua I he wahenga Wasingatoni, toko taha I Orikoni, pia moha whewhine I Californiani. Ko laka he toko tolu ni mai kakai ko nau mate me ngai vela ko ni I California, pia kawat kai pia mo Orikoni pa mo state I Wasingatoni. I Orikoni ata pe, ko aue vela kia eka e miliona, pia ko mahino pe kuhola, pe ko evacuate me he ngahi api ko ia, whafofua ki ha toko whama no tupu. Ko whahai pe ka usai nisi Amerika, ko sama ko ia tauni, ko sama vela taha eni he hemisphere toke laupe ko Northern Hemisphere. Laka anki e sune si ulai mo a kosi ai te krisi o siase taha po intaha fitu, pe ko Fahrenheit ia e ua po intaha taha I he avalisi whakalukufua o Century Wanoa. Ko whahaya me NOA pe ko National Oceanic and Atmospheric Administration. Ka ko le koti fo o ko ni o kune breake ia a le koti o wafe taha ono pe mo wafe taha hiva. Ko mahina ko osi ko vela lahi taha ia hono ua ko le koti I a kosi. Whatatau ki he NOA pe ko hanga atu ai ta uni o mahino ko ta wafe wanoa ko tau vela taha akia e nima ko reko te he historia. Toko mai e pēa e whatokanga me kau taha e ngahi pure anga whatataha. O ku lahia e ngahi whanua o kai ke nau toka te pe mau. Ke nau hanga o mui mui e ngahi palopalema o ea. Pea neonga ko e lo tonga e te ufili Palestini ko ea a Amerikani. E toki mahino pe honola. Pe e pou I pe e whawhi paki e Amerikani. A ngahi foto o ko osi o hake. Ko e ripoti whamui taha me he Americans Blanche pe ke tuku pā ko ia a Amerika. Ko e kautaha e taha o ko kakuiai e kautaki kehe. O mai e whamatala o pe e malawa pe Amerika. Ka paute nau ngau e ta e ufi ke nau hanga tu osi ai uri I o ea. Aki Hawaii ua I he wafe tolo noa whatau hoa ke wafe manima. Pea koe si o koe ki he ngahi campaigni koe ne o te ufili Palestini. Ka pau e ikuna e Trump I he fili. Pea te nau si tua nau tolu ia ki he palopalema koe ne o whiri uri waki o ea. E kei malawa pe ke tu osi ake ha peseta e tolu fitu. O ka whakahoko ia e he ngahi statei pe mo ngahi kololalahi pa pe ke ngahi businessi. Ka ku ngā unu hake pe foki ai ka veinga koe ni ke malanga ilahi e ongo tafa aki campaigni koe ni ke Palestini. Koe Democrat a Joe Biden e ne hanga o hofi a Trump koe ne o hake ai whakahistoria e ngahi vela I ngahi vāhenga koe ia I whakahihifo. Mei koe ngahi vela koe ni koe fo upe e tangata. Tala mai e Biden, ka pau te tau oange hatau e whā, ki hono whakai I koe ia e Trump ai wheliri waki koe ia e ea.
fika i atu koe kolo e fiha e vela. Koe kaunga api e fiha e puria he ngahi tāwhia. Koe kolo e fiha e mau i he ngahi a wha. O ka pau te mohanga o toi whiri a Trump e o anga whainga maari e tau e wha koe ni. O ko mahino pe ia, koe toi hoko atu. Ai hano tutu ko ia o e apeku iloa koe climate honest. Ko hai e toi ofoka toi lahiange e ngahi palpale me vela ko ia i Amerika ni. Pe koe ngoto ai whonua i he lahi e tāwhia. Kei poupou i pefoki e Trump ia ai lolo, pe mo i kasa ko ia me i lolo whonua. Pena e toki whoaki ange pe pure anga o Trump ai lakanga ki a taha. O ku ikai peke tuia ki he wheliuri waki. O ea ka koe lakanga maolonga i e kautaha koe koe NOA. Pe koe sino ia kune hanga o tuku mai a ngahi whakamatala fo o ki he kaweinga koe ni. O ku mahino pena i fuwela au pito pea sama koe ni. I he ngahi feitu o ha mahino mai ai. Ai uesia lahi au pito ange ai ngahi feitu. I he wheliuri waki a ea o ku mātuunga pe koe ngā ue whahinga he tangata. Koe vela ai ana e laka ake e tigirisi o siasi e ua, pe koe Fahrenheit e 12.1 i he toke lau o Lucia, mo e hihifo, mo e toke lau hihifo o Amerikani. Pea na e a upe ki e tigiri e tolu, pe koe Fahrenheit e 5.4 i he toke lau koe o Asia. Ko i ulope, pea mo e oto o Kalipiane, ne nau whepaki pa mo e vela lai taha, i he whanonga mai koe me i Sanuari ki Akosi, ka koe whika ua ia o e vela taha na e au ki ai e saute ko ia o Amerika. Ko e Southern Hemisphere o kawai koe a tonga, ko e winter momoko taha e nia hono tolu o nau whehanghanga i ko ia i he tauni. Kei koe tu unga ia e ngahi whamatala ke ngahi vela ko ia o ku hoko i he lotonga ni. Pea koe o ngonga taha o ku wakaiha ke me New York Times koe hoko atu ai koe kempeini koe ni a Trump o ku ne wakiri ai a kau nofo tai whakalao. Pea ku hoko ini i LA. Pea ku o mai ai e video o ku Asia o ku kaila ai tama e taha. Nima ki o lunga ta foki. Pea tā ia e loka, pea whaheka ki he mea lere. Kau polisi e toko ono me he IC, pe koe Immigration and Customs Enforcement, i he mea lere o kui kai ke tohi ai ha hingoa, na e aranta e mea lere tolu, pea toku mai ai ki nau tolu ke nau puke, o kawai e toko tā ko Alicia. Hoa pe ua wha me iai ko tipoti e whaeko. Niko e whaeko niko e tau whaanga fulu mātolu me i Mexico. Pea mo ene whanau e toko whana e whanau i kotoa i Amerikani. Pea ko tau eni e ua fulu māwhitu. A ene nofo ta e whakalao i Amerikani. Ka kono puke koe no Alicia i he ngā ue whakawhonua. Ke puke e kau nofo ta e whakalao. Ai ana e toki tu uni hake pe ia i he fui mahinani. Koe fōfua puke toko lahi taha eni pa mono tīpoti ai ngāhi kolo koe ki uta. Talo ki malona mai i he tōko ia COVID taha hiwa i ngahi lau mahina. Talo me he konga loto ko ia o siulai. Hoko mai pia no puke he immigration. Ai toko ua whitupu me ho nau ngahi api. Koe ngahi ngawe a ngā koe ngahi whitu ke kepe. Kawat kia ia e kau ngawe me posit office. Talo e nau mui i holo ani i koe ni. Puke toko tolungi au tupu i LA, laka hake toko taha awhi tupu ne puke i New York, ko Atlanta, ko Phoenix, kawat mai ngahi i kolo i Colorado, Idaho, Nevada, New Jersey, ko Utah, pe mai ngahi state kehe. Hanga foki e Trump o whakotoo ai fo i kaweinga ko i ni ke hakure he immigration, ko e taha ia makaturiki o eni ngahi asenita. Kone o sta ofi e ia ai kumi hufanga pia mai kumi mo ui mai ki Amerikani. Pia ne langa i koe ai ae kau afonua mai le tolungi au. Pia whakalanga e ngā ue whaka mo ui. Koe palpare mai ke kau wholau tae uhinga le lei mai koe ki Amerikani. Nane toi whamama whai mai whoki he konvesio koe e ngahi wike si ko mahiri atua Republicans. A ene tuku pā. Ko taha ene ngahi a senita ene campaigni tene wakiri a kau ova ko iei Amerikani. Pea ne toi whamama whai pe ene campaigni ai a senita whangata ngata ai ho mai ki Amerikani.
tai ai ha uhinga pa koe ka venga koe ni o koe ko ne toki hoko eni nei hoko pene ne campaign koe I hua fe taha ono ne ongo o ku ne toki tuku mai ai ne ngai tu wake television ne ngai swing state ai ne pehe e drum e wesia ai ka o tae maunga we pa me ngai monu ia koe me pure anga I hono malanga I Joe Biden ngai hala fononga koe o kutoko lahi ai ka o vai lau I miliona pa ka kuna ufeinga ke na no fofonua e Amerikani. Koe ngahi mea pe o ko mahino o ko hoko I lolotongani ne o ko fai pe e whakaamo ke ue ka wata ka tonga he polokalama ti pōti koe ni. Kai ke he whoki e lotu uhu. Whaamo pehe kai ke whae ngahi to o ngā pehe ni ke. Hange koe a koe ngahi whetā aki koe pehe ke tālae. Ko tō I au kai ke totonu ke neongo e tau whai ke he I he tui wha politikare ka kai ke totonu ke tau whai pehe ki hatonga. O tau he ni koe kumiho tau masiwa. Paku kai ke totonu pa moeanga e lotu o ku tau tuaki I tonga ke tau hoko ko hato e taha ke nere toi tuku hifo ia ha tonga pe ko ha ne to o ai whainga maari e ko ia mea ki tau tolo ko ni tonga aku I murini kai ke he na e mau mai foki ai ko e mau mai tala foki na e mau ai ko ngai kasa kone na e whakafolau kone ki hapai ai na e ue waka ki tonga I he weekend ko e kasa kotoa na e whakatau na e ohifo mei Australia ai a ko e kasa na e wange a ono na e whakatau mei taha o e ngahi chapter kone o ku nau tuu tau peu nau tuu independent ni ai ko Canberra no kata ma meo poane ko meo poane ai na o mai ai kasa e wanoa pea ko silini ko ni na e tātana ki ko ma ki tau tolu ko ni kau me mipa ai ko lopolo na tau whatau e tātou ai kasa e wange a whaono ai a ko e tatonu katoa ai kasa na e o mai mei Australia ko e kasa e wange a ono ko fie mau ko e kasa e wange a fitu ono kai kehe na e ai tangata me New Zealand na ne whatau e ia ai kasa ko e hongo fulu ke whakakato ki he wange a fitu ono taimi na e alatu ai whafafonga ko hapai tātolu ke ne o mai ai uta ko e ni o ku haka e o ku nou aki e kasa e hongo fulu ko whaamu pe nei kai ko ha kai haaen ai kastomu o ku whauria ka toi hoko ai ngahi palparema ko e ni I e kastomu ahono kai aasi o e ngahi uta o ku atu mei muri ni na e ave ai pe ai complaining na e o si alu e tau whafafonga o ne talanoa ki kastomu ki he no ko e kasa e hongo fulu ko whaamu pe e tokoni mai kastomu pe whanongo mai ak nau tolu ko ni o ku ngawe I kastomu ka pa ku nau mao ai whahinga unganga ko ia koe kai haa he ko whanongo pe o ku lahi ngai paloparema pehe o ku haa me kastomu atonga lahi ngahi uta o ku more ai a koe taimeni mahalo ku o ku to'o e ka ngā we nai pe koe ha koe ke maulele ki ai kana koe nai o mai pehe ko o si ai ngai camera I loto I e kastomu ke nau siofi ke o ai ala e ka ngā we ka I e taim tatau o ke I hoko pe palopalema ne ongo ai ngahi camera ko ni o ku tala mai nai o si install ko whaamu pe e lawa ke tokoni mai pule anga ke solo vai palparema ko ni he ki lai ene asi mai me he kastomu atonga ko whamalo atu ai ka tekna toko toa pena e tokoni mai I he wa a koia oi kasa panai foku pe mo e donate pe me Australia
na o mai mi ai ko awhanga tonu pe mo ia ki hapai ai a koe ngahi kapa pea mo ngahi angatea koe papa mo ngahi kapa atoe e taim te tau pe na e ohifo me i New Zealand na e toi tau pe pea mo e waka koe na hau me i New Zealand na e ohifo ai skafolo ke whafulau ki wawau ai na e tau hifo pa mo ia i a weekend ai a koe ngai skafolo ko ni o ku ave whaha tono pia ke kaunga ue ko awawau. Na o mao ai taha o ngahi mea ofa ke ave ki he tau whanau langa koe ni i tonga tapu. Ai a koha ngahi safety shoes, kai pehe whoki koha socks, ai koe super moe stoken. Ai a ku o mai ia me he taha o e tau kau me mipa pe i sene Australia, whamalo ai. Ka te ngā toko tā pē, o ngā wala nima mai, ke tau tokoni, ki he langa ngā ue ko ia o ku whai i tonga. Hange koe ko ku whale ane nai, o ku whiema o ke to'o au pito ai whahi ngā mentality ko ia o ki tau tolu tonga, ke tau nofo ko ia ke tau tāpalasia ai masiva. Hange ia ko ha fuume a kovi nai, lau kovi, ka taha o ku masiva. Ka kehe koe tau mo ai a ko whai aki ai langa ngāwe ke ou ai hoko e masiva ko ha me ai kani tuhi whai ki tau tolo e tau mo ui i he community. Wha ampe ke tau wahe me au tau mau. Pako o atu ai ai o whakateki nau toko toa pe o ku nau whakinima mai ke tokoni ki he ngahi mea ko toa pe he ku tokoni he langa, tokoni i mea whakaako, tokoni wai hange koe koe ngahi Wharekoloa Society, wai nai e Wharekoloa Society, na e langa mo ia he weekend. O toi lele whoku pia mo i langa koe ni o e ki family pe koe tangata e ki uitou koe ni i hoi. Ai a ku nai kamata ea ane afi, ai a ku lele ea tuia i he weekend. Ko whaamo pe mahala ko e whale ko ia he kai ke toi fu mama e ne osi me hawi ke ua me hen. Ai a mei te holo ia tu pe a hono a hufi o e whale ko ia mo e whale ko ni i wawa utahani ma. Tuko i maha tau fui fasi. Sia pulaka anga tape fauni teni si kuma fuafa ewi kupe moa kita neginanga hopo ela a que si
O me tau tai mi o ku hoko to tona taha hengi whamawhala lea me San Francisco i Amerika. Malo mua mo ke a mai me tau kau whataha. Tupe mua ke wha osia te tau fo i ongo koe ni. Whaha foki ane awhi e kau to kone o Navalny. Koe hina vai i he loki o e hotele koe na e nofai e taki. O e whaahi whakaanga koe a Lucia ko Alexei Navalny. Na e mao e Novichok ki mua patoki whakako nahi. Whaha e he timi o ku nau whahoko ai kau ai whatotolo koe ni. Na e mao ai whailonga o e Novichok. Heki whaihina vai inu pelestiki me he loki na e nofaya Navalny i e kolo ko Tomsk i Siberia. Na e nofo ai tōtaha koe ni i he hotele. Pea mo ene timi whaita i e mahina ko osi. Lotonga e nau whakatotolo ke ngahi tukuaki e whaihala pe koe corruption. Te kia ifo ke lava e kautaha ngongo koe NBC News. Ke whakapapau i tau atai na e tukuaki i koe ni. Pena i kai ke whi whamatala hataha me he pure angasia mane. Taimi nau me he ni he puke koe a Navalny lotonga e puna me Tomsk. He aho wanoa o Akosi. Ko talamai he taha e kau pou ko Kira Yamish. Mahalo na e whakakonahi e tangata he malai wapuna. Miha ane inoha ane ipu kofi. Pene toki heka he wapuna. Kana e wapuna ki a Navalny ki siamane. Ke whaitoo. Pena e whahama he pure anga siamane na e whakakonahi a ki a Navalny e Novichok. Pea koe Novichok koe kalanse ne taha. E ngahi whaitoo whakakona kemikale. Kana e whauia i Lucia i he tautahi wa whitungo fulltopu. O sipe ai hoa e taha mi hono whahamai ko e whakakonahi a Navalny. Na e ngauelewa e timi whaitana nau ke i ki kolo koe ni ko Tomsk. O mai haloea pea nau hurewa ki he loki koe na e nofa e tō tahani. O le kōti pea whamatala i pea whao e mea ko tō apene nau mau he loki o kawai e ngahi hina vai ino. Na e mai me he hotele. Hape foki i he video ai lue holo ai ni ihi koe ni i loki ko ostuia e kofnima. Peke ngai sulapa moe teunga malui. Ko hia ke nauhanga o to'o e ngai mea koe ni mei he loki. Hek mahi no pe uahanga i whai to'o konai. Pea whao ia ke ngahi tanga i pelestiki. Whaha mei he timi koe ana Navalny na i kai ha amanaki te nau iloha mea. Kana nau pehe ke nau ave pea mea kotoa koe ni. E ala aonga ia ke whakatotolo koe e kautoke tansi amane. He tahana nau whakaukau. E whakatotolo ia i Lucia. Pea koe mea pea kua hoko, mei osi e nei mahina e tahama i kai peke whaha me i Lucia o kunau toi na e whakakonahi e taki o e whaahi whakaanga koe a Lucia. Kei kehe koe ngātai pea e tau ongongo koe a kuala tātānaki mai i he houani. Pea kuai pe e whatawange na e ongona lele atu ki a ki motolo koia o ku tau kau whatahe le te o kolope. Me he kamata anga e polkalama e whiawhini whamalo ki he ongota mai o eiki me wawau taha nima tom whapaia ke pe foki ki a seli to a kalau me wawau taha onu pe meni ihi o e komiti lolo koia ahala e walu pato a klopol i ngahi ngau e lava mea ko toa peo fuesia me he lolo o ana a ngata he kai hoko atu pe a neongona e amanak te tau kau whata pe a mo e Palestine chapter Texasi ka ko ia ko e whele mo whawha e ngai whatongia pe a mo e te wake o foki pe a ko tui pe e ai pe a whainga maali a mo iange ke toi whahoko atu ha whatongia pe a mo hoia. Kai ke he whawhonga ia tu ha whamalo lo ta honga ia me te maua pe a mo tol kotoa pe ko ia ko lawa e tau polkalama ko i ke poni o ate pe a whaafi ke ki mautolu tau inasi a pompongi i he polkalama tongi ai tupe na e ngā hoa i he nea piketi pe whaka J.C. Kona pe a me tau live band a pompongi o ko wai pe whatawange te tau mau hai whiawhilele ki mautolu mo mea mai me tonga eiki ka maa whaka no sila mo Australia me ngai whanua i ulope whatawange pe te mo mau ha pōlele mo ngai family pe tau toi whilongo aki a pompongi na tua o whātu.
Katae fe ungai pokoe manatu imai kosi ihe Kosi ete no fofunga makape kahimeihe vaimeihe Katae fe unga ho o amanaki manatu imai si anga-angani Neunofo ihe motuli aki koe utape kitahi motangi Isa oku ongo ki oku loto ho oto onga aho moepo Te ahe ikai lawa ke ngalo te umate ai I hoku loto Mapu ai si imalau te anga ke noa si e kumanatu Isi o tahua ne whakapapau Kotu e ulua ngalo le mau Te ikai teu hanu pera ungau Ko ove te kina mai si o tahua Ko e ili e i teu foki au Te kua mahino mai ho o ta e o wha Te kua mahino mai ho o ta e o wha Katae fe ungai pokoe manatu imai kosi ihe Kosi ete no fofunga makape kahimeihe vaimeihe Katae fe unga ho o amanaki manatu imai si anga-angani Neunofo ie motuli aki koe utape kitahi motangi Te ikai teu hanu pela uma Ko ove te kina mai si o kahua Ko e ili He kua mahino mai ho o ta e o wha He kua mahino